Iya, kamu pendura mo siapa? Ito ini peke-peke. Odi safari mai raka kalona. Iya, ba kita kanake mawisa moku kaenda. Kudu kaenda ni vandu menauza itfapa vito pada vandu mbo mberimon beungriza ina yontorera mtu venandasi ete so vakriste katu shua kusha vekonjitha vikwa pona. Iya, kanako mea kita kanako ko spirit yo jitha na spirit yo animala. Iya, shua itimun Genesis 1 kulama verse 24 kanuma verse 25 muhona sha mema uye. Washa maeto vipuka na vina viki peke peke kusha vieke kukama katiko vantu kusha vantu vene kuria lo nyama no kushitavi. Ya patina vina sina udhera vikwaye ina vihimbi muhona hata ina vihimbi kusha mambalance ro uye. Ya na injo ecosystem ihe. Ya nakusha vandu mitika yaku expose kuingira po ni meto kutapona to kusha vandu mitika yaku expose. Ya siva expose kusha vehanjira ko po vepindika vepindika venanje ina viko jitha mondorera vya pitin kabisi koruka kondores. Ya barano sithiwi ishara poruhombo men moganga kari noupsu kusha tu fara kamu hauja si ya kulapo ndatumbo biri katumba melu sithiwi shahama niku popelu kusha shahama po vikon pina si container pena pua ya shahama po puranda si konji sambanda si varamanda si kara munda mbinganda si kadengaus. Ya hapo iti mongumbiro. Ya si mere ithiro his ombesha yongrine no kaspela kakena kene. Ya kusha obviously o ZCC. Ya kunda mekumbune. Ya amishimesha no hapo derisha mamurisha no kereke. Mbo vithi bimwa muhini komando vya kushitafi. Avi unguraye kombanda anjeri. Ojini bahingira kusha amhina kutomiti meto ondiro ya muhona terisha muyemi mekaenda meto ondiro ya muhona nakutomiti omundu ukaenda no urama uvari mbwi nakutomiti omundu uri meto ondiro ya muhona shimira kida ko ando ZCC arikane kusha amuri pahera maumba neveni ongese vanyi merit famombio ku pointando do tende heno mawishi no maihi konye no ngese feno konangori mutaje mamutu vanhu venga piko zvavasengwa kunamika munoshina kurora uchi menasha whatever you want to do, the Spirit of God will always lead and will always guide me. Nunanda oshithuwishe mashiya mon datu youtuku hanje mbiri katumba kakushambara ombotuzai mbiri katumba meta mehor meta paturi wisha mudu amunga konja kwa vandu puma mukonjo meshwasha munoza branch all over the world muno branch mu UK kusha mwahindi o information kusha peno mwasha mu UK moka kuna mwisa ko network mwamuri morotha inasha omasamu hono manene na ovine mu makonja lombura no lombura oke viande
okia abandu beutu patromeho memenaja matfa abandu modondrongo matfa abandu modonbondicha ndeheno mbatero ya ina bihembi okia bianti memenaja ina bihembi mwakonjitho dombura no dombura muyete bandu mokereka abandu babekie kusiona para amuyeko bandu mauninga nduno donyothe dao ene amuhama mbopori bahongime mbenda kompanda bandu mena bapatro mondorongo yo ZCC okuhama mokereka okupwena dote okonoshe sinashungura mo life amenasha eibari hemozoka pwena no kisha mokakano rude rune ovenana utokunguro ina mo life ayo gina komurunko so tukubala moshomise mudwa ipokereka puori day in day out. We know all your tricks. Odombura ndo kudamo do 79 na kiangu iko do 80 kanduki yapo niende hambo mwetunguriza mba mimi nasema twarewa titika tu shua muyesa mukaende iko ye kandi mo do early 90s kandi mo do 2000 kadu shua pada mpepe ya muhone tu paturura mpepe ya muhone tu paturura yetupo yetu twamos skole yaro ya peke kuja tiene kuturunga mena bihembi tu pite mo kere ka dehenda tie curriculum hit curriculum nani tu mu expose now memenasa ZCC it has got nothing to do no me no part 2 yo ZCC no kie como tfapera ina bihen na wape como ikresha onjo nyose di andu spela nji vedi fa konjo green nyo kanyo ka kena kena uja ina bihe bikwa. Those are all the signs of the beast madu bishwa ina bihempi Bija ina bihembi watu me kotoka no patu yo ZCC no kia kunyaturura na wa ina bihembi okutfapo o ina bihe bikonyizo yo kereka eno yo ZCC nji bija arikane inde mo bisi wina wika mamukonyo kuhina mo mautuku bada kaina sina mayeke kungura ombinde ya muhana Yesu uri ya enena katu hepe ina bingi uri ombinde ya muhana Yesu uri ya enena uri ovina bitu yama mimi nasa ui por veda no da tutatere kuka hupamo bahonge noku rion depende na bahonge orgando la kapitan mimi nasa nanda joanga wa ihamo shuru hanje opa ha muhonge argana jikumbira muhonge jipopera muhonge shorifi odombrano da kapit neit fari warumendu feri kuramena and we are ready to fight any battle for the glory of God. We are ready to fight any battle for the glory of God. Kuja hineso sina metira umundo uhengu mana nasema ku ulapo rimbo makondo ulapo mara mama shiti shorive mashiri na bihembi arika na zemba kapa hai na vyarwe utoku hamule sombe pela utoku shosha mombe pela mukaenda iko ye no bina bya muhona byungurwa bi no ove mori onja movi mushingura sha muhona ovina moso kutoku pa kulipura kushama kunda monji ndo movi siwi no bikwa mu mautuku mbiore zemba oti kashi kon no shina mukarora oti no mamgete kimesha arikane bando ZCC itfapehi amuda poshi amuwashwa muhona bili kushira no mbinde ya muhona shea mwewe kurutiria mauvi wetu kusha tukutuke kwa mapando sina yo ZCC numa tukutuka no bandu mabe kutuka menara Jesus Christus amen.